E toru nā kura kaupapa Māori hau ka whakatūhia e te kāwanatanga, koenei tā te pirimia i roto i tana kauhau moata mo te tahua pūtea o te tau. E ai ki te minita takemā tauranga ahe kia parata, he tohu tēnei o te kaha hia o nā whānau ki te tuku i a rātau tamariki ki ngā kura reo Māori. Engari he wero anō hoki tāna ki e nei whānau, kia Irina Smith nā whakamārama. Tūranga nui a kiwa, whakatāne me here taunga. Koenei ngā taone ka whiwhi kura kaupapa Māori hou, a ngā tau e tūmai nei. Ko te kaha o te hiahia o ēnei kura, ngā whānau o ēnei kura, ka mahia e rātou mo tētahi wā roa, te purua o rātou kaupapa ki te aroaro o te tāhuhu o te mātauranga, i roto i tēnei pūtea, ka kite rātou ka whaihua rātou. I te rānei whakatauria te Premier a John Key ētahi o ngā kaupapa nui hei whakapau i ngā pūtea a te kāwanatanga. Hei ruarau whātekau māwha miriona tāra mo te whakatū kura hou. The money will come from the remaining proceeds of the government's share offer program channelled through the Future Investment Fund. This is one part of the next stage of the government's significant commitment to provide our young people with the skills we need in growing a modern economy. Kei te reka ngā kōrero nei ki te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori. Kei te arikoa e toru ngā mea hou, e rua ngā mea hou rawa, ko tētehi he warikura. Nā reira he kura ko rōna e tūana, ana ka tupu na kura kia waia te wahanga warikura. E oi tērā tonu i te wero a te minita take mā tauranga ki ngā mātua a ngā tamariki kei ngā rohe nei, me ū ki te kaupapa mai te timatanga, taira wātu ki te wā ka whiwhi tohu mā tauranga. Ka taia e rātou te tuku he mā tauranga mai i te kohanga atu i te wharekura ki ngā whare wānanga. Koe rā te tino wero kia rātou. Haunga te whakatū he kura kaupapa, engari pēhea te uru mai o ngā kōhunga, pēhea te uru atu ki ngā wharekura ki ngā whare wānanga. E ai ki ngā whika a te minita o ngā tamariki e haere ana ki ngā kōhanga reo, ngā puna reo rānei, te kau orau noiho o rātou kei te haere tōtika atu ki ngā kura kaupapa Māori. He āwangawanga e mārama ana ki te runanga o ngā kura kaupapa Māori. Tō mātou wawata, ka whai kōhanga reo, puna reo rānei i a kura kaupapa Māori, ka whai wharekura i a kura kaupapa Māori, ka tipu anō kia maha atu ngā kura kaupapa Māori huri noi te motu, mehi me ko tērā te hiahia o ngā whānau. Ka tīmata te whakatū i ngā kura hou a tēnei tau, me te tumanako ka whakatū whera a tērā tau, a te tau e whai ake rānei. Irina Smith, Te Karere.